Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Supriyono channel. kita di sini membahas tentang ngliweti ya, bahasa Jawanya liwet. Uri-uri ya. Ngliweti pojok-pojok. Pojok-pojok. Sebelum panen kita di Ngliweti dulu. Kembali lagi. Ya, kalau di Jawa ini Mbah Mudin namanya, Mbah Mudin liwet. Beti bulu. Oke guys, kembali Supriyono channel. Ini guys, kalau di budaya Jawa guys. Di Jawa sebelum panen Ngliweti. Maksudnya takir kok kudu gubuk. Kudu gubuk. ya, ini caranya. Ini keras sama Selesai nih duduk kabeh. nih telur. Telur malah sapi guys. Ini telur. Daun kelor, jangan telur. Wes, ambenge. Ya. Ini makanannya guys. Sambal liwet. Sama enak nih guys. Nah, ini ada gerai. Kalau ada manis-manis gitu deh. Jangan lupa subscribe. Di Supriyono channel. Kak. Supriyono channel. Oh. Kembali lagi Supriyono channel. Ini koro guys, koro ini. Enak nih. Dipangan ya, geng. Kami makan. Ngliweti. Apa? Kita ayo barinya. Dipotong sebelum Panen. berdoa. Kepari terus napangan kong. Satu dua ini. Kalau kejiban dijawab dengan Bapak Isa keluarga Binten malam akad pon Bapak Isa keluarga kita berkasih Allah SWT supaya sehat walafiat selamat untung buatan halangan Allah. Bapak Isa keluarga menciptakan asan sekelibet serangan terong sawan dan ikon sambung dibun kami tetap pinuwatan asal mereka pada ngurus dan istan terkait dengan selamat ini mungkin bahasa keluarga dijumpari sandang dan dengan Allah SWT dijumpari kata rezeki ini kabel kajati sekabat sekali sebab nasihat mungkin kita bersaksi dan malam apapun mungkin kita Allah SWT mendapat selamat anak putri selamat rasanya nih selamat sabari pemas selamat sakti dan selamat masuk ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu anhu Rasulillah alhamdulillah rabbil alamin Amin. ya rabbana lakabul kama ya bang jilal di gawat subhanak Allahumma sholli ala Muhammad Amin. Allahumma taqabbal sayyidina Muhammad Amin. 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 balik Nabi yang surguyat menjadi khairan kedua kaya dia Amin. Wasallallahu ala khulqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam Allahumma inna asmatan fi dunya wa dan bisa kegiatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan al-maut Allahumma bina lana bi safat al-maut wa najatan min an-nar wal jannah rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab Rabbana atina fid dunya hasanah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wa sallam Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Kan bareng guys. Carati mobil ini. Kau. Nah, kan roto. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya. Aku ya kerja tani gone kapo tani. Ayo, Engko gemulai ya. kok ada yang mulai ya? Nah, Apa nih? Iku apa aku ngene. Apa? Ayo arep kumpul.